Vladimir Putin yemeje ko igihugu cy'u Rwanda kigiye kubakwamo uruganda karabutaka rutunganya ingufu z'ibijyanye na nucleale cyane cyane zagifashishwa amashanyarazi ndetse n'ibindi. Tukiri ku bijyanye na nucleale n'ubundi no mu Rwanda hagiye kuba inama ikomeye cyane izitabirwa namwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika harimo Samia Suluhu Hassan wamaze kwemezwa ko nawe azaba ari muri iyi nama ikomeye cyane yiga ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleale muri Afrika, ariko nanone mu bikorwa bya gisivile cyangwa se mu bikorwa by'inyungu rusange z'abaturage abakora umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibindi. Tugiye kwibanda ku bijyanye n'uru ruganda rugiye kubakwa mu Rwanda. Ese ruzubakwa mu Rwanda ryari, ruzubakwa nande, nizihe kompanyi cyangwa se niye mishinga igiye kuba yashyiramo imbaraga, na amafaranga angana iki cyangwa se niye ngengo y'imari igiye kuba yashyirwa muri uyu mushinga wo kubaka uruganda rutunganya ingufu za nucleale mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ko rwamaze kwemezwa, rwamaze gushyirwaho umukono ko rugiye kuba rwubakwa. Ntago ari urwonyine kubera ko izindi nganda zigera kuri 3 zo mu bindi bihugu nabyo harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi nazo zari zarasabye uruhushya rukomeye cyane ruzuko zakubaka uruganda n'ubundi rutunganya ibijyanye na nucleale hano mu Rwanda, byaramaze no kuba byakwemezwa. Ese bizatangira ryari? Ese n'urwo ruganda rugiye kuza cyangwa n'izindi zirimo n'izo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izo mu Buhinde zigiye kuba zaza mu Rwanda kubaka inganda za nucleale mu Rwanda? U Rwanda rugiye kuba igicumbi cy'umuriro ndetse n'iterambere rihambaye muri rusange. Nibyo tugiye kuza kwibandaho muri aya makuru yacu, twibanda kuri iyi nkuru n'ubundi byimbitse, ariko n'ubundi niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muriro mushya mu Rwanda, reka nkubwire ngo kanda kuri subscribe, ukande kuri like n'igitekerezo cyawe muri comment, reka nkubwire ngo ikaze. Ariko nanone mbere yuko twinjira muri iyi nkuru yacu ku bijyanye na Putin wamaze kwemeza ko uruganda rwa Rosatom rukomeye cyane ku mugabane w'isi, donc kuri uyu mubumbe w'isi wose turiho, rukomeye cyane mu gutunganya ingufu za nucleale, rukora ibijyanye n'amashanyarazi ariko nanone rugakora n'ibijyanye n'ibisasu cyane cyane bikoreshwa n'ibisirikare bigiye bitandukanye, cyane cyane igisirikare cy'Uburusiya gihambaye na za misile zigezweho izo bita za ICBM cyangwa se intercontinental ballistic missile. Nyemerera tubanze twinjiye mu makuru yacu. Ese ubundi amakuru yacu aravuga iki ku bijyanye n'irikoreshwa ry'ingufu za nucleale hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ubwo turibanda neza uru ruganda ubundi byari byaravuzwe gute, uyu mushinga wari umeze gute, twibanze ku bijyanye no mu gihugu cy'u Rwanda. Ese uyu mushinga ni umushinga washyigikiwe bingana bite, watangiye ryari, u Rwanda rwatangiye gushyira mu bikorwa ibijyanye n'iyubakwa ry'uyu mushinga w'ingufu z'ibijyanye na nucleale ryari? Kubera ko amakuru ahari neza nuko kuwa kane aribwo Perezida Putin yemeje neza mu nama ikomeye ko u Rwanda rwabaye kimwe mu bihugu 4 byonyine ku mugabane wa Afrika ariko nanone ku isi muri rusange bigiye kuba bihabwa amahirwe yo kuba byakubakwamo izi nganda z'ibijyanye na nucleale cyangwa se zitunganya ingufu za nucleale, dore ko ari ingufu zihambaye zitangiza ikirere ariko nanone ni ingufu zibyara ikintu gikomeye cyane muri rusange. Nyemerera ubundi twinjire ngo uru ruganda rumeze gute, uyu mushinga ari umushinga watangiye ryari, ni umushinga washyizweho imbaraga ryari, nk'uko amakuru tugenda tuyakugezaho gatanu kuri gatanu. Ubundi mu Rwanda hakaba hari ingingo zigiye zitandukanye ariko nanone hari umushinga ukomeye cyane uzaba ujyanye n'igisivile, ariko wenda bidabuje ko bashobora no kuzaba n'ubijyanye n'utunganya ibijyanye n'ingufu wenda mu zindi sector cyangwa se ibindi bice, tuvuye wenda ku by'abasivile ko jewe tugiye kuza kwibanda ku bijyanye no gukora umuriro w'amashanyarazi w'abasivile, ari byo byitwa small modular reactor cyangwa se SMLS. Rero akaba ari wo mushinga ukomeye cyane ugiye gutangizwa. Nanone nubwo azatangizwa imishinga ikomeye cyane, azatangizwa uruganda ruhambaye, ariko kimwe mu bizayibandwaho ni iki ngiki cyitwa small modular reactor. Rero akaba ari ikoreshwa ry'ingufu za nucleale cyane cyane mu bijyanye no gukora umuriro w'amashanyarazi cyangwa se kurema ingufu z'umuriro w'amashanyarazi muri rusange. U Rwanda rwifuza ko nibura kugera kuri 70% ry'amashanyarazi akoreshwa mu gihugu mu gihe kirekire bizaba biva kuri izi ngufu za nucleale. Mu gihe dusanzwe mu Rwanda nibura ku ngo zicanirwa n'amashanyarazi mu Rwanda turi kuri 68%, turi mu bihugu byiza muri Afrika byifashe neza, ariko mu gihe azaba yongereyeho iyi 70%, u Rwanda rushobora kuzasigara rucanye neza nk'110% cyangwa se 99% ingo zose mu Rwanda. Ibi bishobora kuzafasha u Rwanda gutera imbere ku buryo buhambaye. Ni uruganda rwa SML
ruzaba rukora rero mu ntangiriro z'umwaka wa 2030 nibwo uru ruganda ruzaba rwatangiye imirimo yarwo. Ntabwo tuvuze igihe ruzaba rwuzure cyangwa se igihe ruzaba rwatangiye kuba, ubwo nibwo ruzafungura nyine ruzafungurwa ku mugaragaro. Bivuze ko na 2028 na 2029 dushobora kuzabona uru ruganda rwatangiye gukora mu buryo busanzwe, ariko nanone rugafungurwa mu mwaka wa 2030 kubera ko ni igihe cy'expectingwa rero dushobora kuzaba rwaratangiye gukora. Ni uruganda ruzashorwamo miliyari zirenga 6 z'amadolari y'Amerika agashorwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ni uruganda ruhagaze amafaranga menshi ahambaye, miliyari 6 z'amadolari y'Amerika kugeza ngubu. Ingengo y'imari y'igihugu cy'u Rwanda ndakeka irenga miliyari 7,000 z'amafaranga y'u Rwanda, ubwo narenga miliyari 6 gutyo 7 z'amadolari y'Amerika. Bivuze ko ari hafi ingengo y'imari y'u Rwanda y'umwaka wose. Ibikorwa byakozwe kugeza ubu ngubu ku bijyanye n'uyu mushinga w'ingufu za nucleale cyangwa se Rwanda Atomic Energy Board, ni ikigo cyamaze gushyirwaho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika wamaze gushyira itegeko mu mwaka wa 2020 bijyanye n'imicungire ndetse no gukurikirana ibijyanye n'izi ngufu za nucleale. Aricyo kigo cyamaze gushingwa cyitwa Rwanda Atomic Energy Board RAEB, kugira ngo rero iyobore gahunda zose zijyanye n'ibijyanye no kubaka uruganda rwa nucleale, n'inama zijyanye kwiga kuri uyu mushinga, ndetse turaza kubona na summit igiye kuba yiga gukoreshwa ry'ingufu za nucleale muri Afurika, cyane cyane mu bihugu bya Afurika. Samia Suluhu Hassan nawe agomba kwitabira muri iyi minsi. Twabonye iminsi ishize nabwo u Rwanda rwitabira inama nka ziriya, ariko nanone twongera kugira n'amahirwe y'uko u Rwanda rwabaye rumwe mu bahostinga izi nama ziga ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ingufu za nucleale mu bikorwa bya gisivile. IAEA rero review rero ni itsinda rya International Atomic Energy Agency ryamaze kwemeza neza ko u Rwanda ruri mu bihugu byiza byamaze gushyira amajyambere akomeye mu kubaka ibikorwa remezo by'umutekano. Bavuga ko ari ibintu bishoboka cyane ko u Rwanda rushobora kugenzura inganda za nucleale mu buryo bwizewe kandi butateza ikibazo icyo ari cyo cyose. Hari amakuru ahari neza ko nubwo ataramara kwemezwa neza ibice zizubakwamo, ariko hakiri gukorwa ubushakashatsi, nyamara hari na bimwe mu bice byamaze gutegurwa ko bizajyanwamo uyu mushinga nko mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo niho ndi kuvuga, nubwo tutaramenya turere neza, ariko ibice na bimwe barabimenye, ahubwo bari gukora icyitwa surveying kugira ngo bamenye ibice bikwiriye neza, kubera ko ni inganda zikenera ahantu hisanzuye ariko nanone ahantu hanini cyane. Akaba ari imishinga u Rwanda rufitenyemo amasezerano n'ibice bigiye bitandukanye, cyangwa se bimwe mwakomezaga kugenda mwibaza, ese u Rwanda rufitanye imishinga cyangwa se amasezerano n'ibihe bigo bigiye bitandukanye, cyane cyane ibingibi biba bifite inganda zihambaye ku isi zitunganya ibijyanye n'ingufu za nucleale. Hari urwitwa Dual Fluid Energy, uru ni uruganda ruhambaye cyane ku isi rwo mu Buhinde. Uru ruganda rwamaze gusinyana amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda. Hakaba hari uruganda ruhambaye cyane rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwitwa nucleale. Uru narwo rwamaze gushyira umukono ku masezerano n'u Rwanda kwiyubakwa n'ikoreshwa ry'ingufu za nucleale mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone hakaba hari ibijyanye no kuba Uburusiya nabwo noneho bwamaze gushyiraho ikaramu cyangwa se bwamaze gushyiraho umukono ku bijyanye no kubaka uruganda rw'ingufu za nucleale muri Afurika. Ariko ibyo ntibihagije neza, kubera ko nyuma y'ibi ngibi hazakenerwa iyo iraniyamu izakoreshwa kugira ngo habe hakoreshwa izo ngufu za nucleale. U Rwanda rwamaze kugirana ibiganiro bihambaye cyane n'igihugu cya Nigeria mu bijyanye no kuba batanga iraniyamu cyangwa se rwakurayo iraniyamu akaba ariyo rukoresha muri ibi bikorwa bitandukanye n'ubundi bizakoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda. Hakaba hari impamvu ikomeye cyane u Rwanda rwashyize imbaraga muri iri korwa ry'umushinga w'ingufu za nucleale mu Rwanda, harimo kongerera ingufu z'amashanyarazi zakoreshwaga mu Rwanda. Ubwo urumva ni ibintu bigiye byongera imbaraga ndetse n'iterambere ry'ubukungu muri rusange, kubera ko nibura birabwa ko ibi ngibi bizagabanya ibyo umwanda ndetse bikongera amashanyarazi ku rugero rwa gigawate 5 mu mwaka wa 2050. Akaba rero ari byo bizifashishwa kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kigere ku
kigere ku bijyanye n'ingufu za nucleale, ariko nanone kwihaza mu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Tukiri kuri ibi ngibi wenda reka twinjire neza mu nkuru yacu. Vladimir Putin yabyemeje gute? Ni inama yigaga kuki mu bijyanye no kwemerera u Rwanda kuba rwatangira no kwitegura ko agiye kubaka uruganda rutanganya ingufu za nucleale. Ni ryari byabaye? Ryari hari kuwa kane nibwo Vladimir Putin Vladimirovich yemejwe iyubakwa n'itunganya ry'amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucleale mu Rwanda. Uru ruganda ruzubakwa na sosiyete y'Abarusiya ikomeye mu bya nucleale ndetse n'ibijyanye na uranium rwitwa Rosatom. Mu ijambo yavuze kuwa kane hari mu nama Congress of Russian Engineering Union yaberaga i Moscow, umuyobozi mukuru wa Rosatom Alexei Likachev yemeje ko u Rwanda ruri mu bihugu bine byemerewe gutangirwamo imishinga mishya y'inganda za nucleale. Aya masezerano rero u Rwanda rwasinye n'Uburusiya akaba agamije kongera intambwe ikomeye cyane mu ntego z'u Rwanda zigeze kirekire zo guteza imbere ingufu za nucleale. Aho ngaho nta kindi kintu narenzaho, byamaze gufata intera kubera ko u Rwanda nyuma y'ibihugu nk'Ubuhinde, nyuma y'ibihugu nka Leta Zunze za Amerika, nyuma y'ibihugu nka Nigeria byemeye kuduha uranium, u Rwanda rwabonye n'Uburusiya rufite uruganda ruhambaye. Uru ruganda ni uruganda ruri ku rwego ruhambaye, ni uruganda rudasanzwe rugiye kujya rutunganya ingufu z'ibijyanye na nucleale hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu bose bagomba kwitega, abantu bose bagomba guhanga amaso ku bijyanye n'iterambere ry'u Rwanda, haba mu bijyanye n'ingufu z'amashanyarazi ndetse n'izindi ngufu, kubera ko ni ibintu bishoboka cyane iyo abaturage bamaze kubona ingufu zijyanye n'amashanyarazi, kubera ikize bitakoreshwa no mu bijyanye n'umutekano. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko nanone bimwe nababwiye perezida n'ubundi wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ategejwe i Kigali mu nama mpuzamahanga yiga ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleale twavugagaho, yitwa Nuclear Energy Innovation Summit for Africa. Abateguriye inama batangaje ku mbuga nkoranyambaga ko kwitabira kwa Samia Suluhu Hassan byerekana ubushake n'umuhate w'abayobozi ba Afurika mu guteza imbere ingufu n'ubufatanye bw'akarere ndetse n'ubushake bwo gushora imari mu rwego rw'ingufu za nucleale. Ni inama izaba kuri tariki 18 rero Gicurasi ikageza ku ya 21. Inama izaba iminsi igera kuri 3, akaba yarateguwe rero n'ibigo by'umuryango mpuzamahanga byita ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ingufu za nucleale rero nka International Atomic Energy Agency ndetse na Nuclear Energy Agency, tutibagiwe n'ikigo gikomeye cyane ku isi gishinzwe kurebera ingufu za nucleale n'ikoreshwa ryazo, Cold Nuclear Association. Akaba ari inama rero iyongera ku zindi zimaze iminsi ziba u Rwanda rwahosinze rwanitabiriye kugira ngo hirwe ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleale mu buryo buhamye. Byamaze no gufata isura kubera ko amakuru ari neza nuko mu mwaka wa 2027 2028 uruganda rutunganya ingufu za nucleale ruraba rwatangiye kubakwa, harimo n'izi ngizi za Rosatom zo mu Burusiya. Reka barangansoreza amakuru yanjye, niba rugamba none bisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, andakanda kuri subscribe kandi kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment. Ciao ciao.